Akashbani Imphal Nayani Devi ne pau pajari ahanbada maru oiba pau Manipur Startup Conclave Lising Anikun Imphal gi Palace Compound da leba City Convention Center da hujik pangthokli awang nompok raja singda COVID-19 positive oiba hengalapa leptri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi anoba National Education Policy na Bharatpu mating leba knowledge society ama oyanaba pandam thamli amasung Line of Actual Control LA Sigi Pimam Thengnabada Lamjing Gadaba Hiram Manga Bharat amasung China na yanare Manipur Startup Conclave Lising Anikun Imphal gi Palace Compound Leba City Convention Center da hujik pangthokli Thauramasi Manipur Sarkar gi Planning Department na sinbani mifam asida startup singda subsidy amasung loan yenthokani Startup Manipur gi pandam di startup singbu yokhatnabagi phibam ama singwatpa amasung thabak phangnabagi khudong chaba sing leihanbani Manipur gi Tingi Jila Singda Pamlo Ubagi Chang Hanta Hanaba Thausil Ama Semlagani Haina Environment Amasung Climate Change ki Mantri Awangbo Niumaina Hairi Tamenglong Jila gi Tamai Headquarters Tang Arang Environment Kanba Pamlo Lopam Sing Hanagi Pibam da Hanjin Hanba Amasung Hornbill gi Leipam Ngak Senba Haibasida Pangthokpa Workshop Amada Mantrina Wafam Sil Authokibani Workshop Adu Forest Department ki Makhada Sinbani National Food Security Act Napsagi Ration Card Paiba Kanaba Pangliba Singna Makoigi Card Ado Adhar Siding Taudrabadi Kaktatlagani Amasung Makoida Piramba Cheng Hawaii Malagani Bishnupur Jilagi Deputy Commissioner Tokpa Cherol Amana Jila Sigi Oina Napsagi Ration Card Pariba Punamakta Adhar Siding Taudrabadi Makoigi Adhar Number Amasung Imung Manungi Mioi Singiming Tha Sigi Kuntra Hawada Pikalaknaba Hairi Manipur da ngarang numidang wairam phawada nauna mioi chani ni phumanga COVID-19 naba phagalaktuna apunba naba phagalakpa masing lising manga chatret maphudaum doi yaure naba phagalakpagi changchada umputra daret dasmik manga ni mioi chama sumna nipan nauna COVID-19 positive oirakpadagi raja asida apunba positive case masing lising tare chamri humphuda chure Hojik active case lising ama chatu kuntrahum doi leiri laina asina siba masingna nipuhmari chure Nagaland da nauna mi chani humat hoi COVID-19 positive oirakpadagi apunba positive oiba masing lising mari chatu kuntra taruk sure ngarangi asin nongmada khwaidagi masing yamna positive oirakpani hojik active case lising nipan lising machani pan kuntra mari leiri naba phakhima masingna lising ahum chatet marphuma thoi sure raija asida laina asidagi mini pan lekhidre hojik mi lising ani changa humputaruk home quarantine tauri Meghalaya da ngarang nauna mi marphudram apan COVID-19 positive oirakpadagi raija adugi apunba active case lising ama chamri kuntra mari sure ngarang nauna mi taraman naba pharakpadagi naba phaba apunba masingna lising ama chanipan phuni thoi yaure ngarang mi sibadagi laina asina sikhiba masing kun sure Mizoram Sarkar na raja dugi Aizol Municipal Area da September 13 phawa majet oina lockdown thamjin khre unlock 4 marakta COVID-19 positive oibe hengalakpadagi warep asil laukhibani Mizoram da COVID-19 positive oiba masing lising ama chauhum kuntham doi sure masigi manungda active case sanga marphum doi yauri haukhiba pung kunmari da nauna mi chamani phumathoi positive oirakhi Asamda Rashtriya Poshan Magi Thabak Thoram Singh Haukre Guwahati da ngarang Social Welfare Mantri Pramila Rani Brahmana Thoram Singh adu hudokhi Thoram adu da wangang bada mantri na Anganwadi Center Singda Manama Singh amasung haira thabagi tangai phadaba lei haiki nupi amasung angange haksel da kanagadaba thabak sing paikhatbagi tangai phadaba su mantri na pankhi Poshan ma manung da raija sinba thungbada tongan ba thorum kaya pangthokani Meghalaya gi Mukhyamantri Konat ke Sangmana ngarang laibak asigi khwaidagi chawwa pigari development project hawdokkhre New Delhi da Meghalaya gi oiba project adu hawdokpada Lau Singu Raija Mantri Kailash Chaudhary Upa Mukhyamantri Press Sontinchong yauki National Cooperative Development Corporation ga punna paikhat minagadaba mission asi lupa koti chanirom hena changani amasung Meghalaya gi enterprise lising kullomda kanaba phangangani Masina Lomi Singi Sentok Hengat Anduna Chinjak Tam Ipan Tang Dabang Amangani Amasung Machi Oda Chinjak Soidana Panganba Ngangani
मुख्यमंत्री ना हाई पिगरी मिशन असिना मेघालय बु सिजनबो ओकनबो ओक्सा मारांग कायने पुथोकपा ngamhanduna राज्य असिबु तुंगकोइना आत्मनिर्भर ओइहनबा ngamlagani mahakna hai maru oiba hiram taru human development primary sector rejuvenation infrastructure expansion entrepreneurship promotion environmental protection amasung governance ta akhanaba meeting thamduna meghaloi buli singani kunthra phawbada per capita income khwaidagi wangba rajya taragi manung chalhannaba rajya sarkarna meeting thamli paugi marak thana atenba break ama South Asia की ख्वाइदगी फरब खुदोंचाबा पीबा कैंसर केयर अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ना नॉर्थ ईस्ट दा बुजरकले मतमसे की ख्वाइदगी नोबा अमदी अफब मकल की कैंसर लायंग की दमक इम्फाल दा लागलिबा सितंबर की तांग 13 दा हांगदोक चरगनी बबीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल खबैसोई सजीवा जेल रोड अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट मियाम की थौदांग मतन सांग न पांगथोक चनबा थौरांग तौजरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी अनौब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को मतिंग लेब नॉलेज सोसाइटी ओहनब पांदम थमली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मखाद पांगथोकपा 12 सुब चहिचादा स्कूल एजुकेशन हाइब मिफमगी ngasi nini chanba numita वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा वांगांगबदा प्रधानमंत्री ने हाई थौसिल असिना भारत खक्तदा युमफम ओइबे एजुकेशन सिस्टम अमा चना अंदुना भारत पो हकथेंगना मालेंगी सुपर पावर ओहनबदा मतेंग पांगनी प्रधानमंत्री ने हाई ओजासिंगी मतेंगना अनौब थौसिल असि मपुंग फाना चना हनबा ngamgani मिफम अदु शिक्षा पर्वगी सरुक अमा ओइना शिक्षा मंत्रालयना सिंदुना ngarangdagi हौखिबनी आकाशवाणी की पाउमीना हाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी असी चही 13 की मतुंगदा लाउथोरकपनी ममांगी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1953 लाउथोखिबनी NEP 2010 असिना स्कूल अमसुंग अवांगबा थाकी महे तंबदा चाउना ओनबा पुरकनबा पांदम थमली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की फिबम थेंगनबदा लमजिंगदबा हिरम मंगा भारत अमसुंग चाइना ना यानरे ngarang मॉस्कोदा SCO की मंत्री सिंगी मिफम यावगा लाकपदा मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर S जयशंकर गा चाइना की मपान थौरम मंत्री वांग यी गा वारी सानबदा यानबा अदु पुरखिबनी ngamkhai paringda hujik oiriba phibam asi leibak ani gi swarthada natte haina mantri ani ne yanakhi amasung nakal ani gi lanmina makhata na wari sanagadabani amasung maram chana lapthokna leigadabani haina su yanakhi mot khenaba leibana yengthinaba gi machak oheloidabani haina su yanakhi भारत अमसुंग चाइना की मरी फगत हनबा लेबाक अनि की लुचिंगबा सिंगना मोट अमतो ओइने यानखिबा सिंग इन्नबसु लुचिंगबा अनि ना यानखि भारत कोविड-19 ना नाबदगी फरकबगी चांग चादा 67.8 मरी यौरे हौखिबा पुंग 12 दा पुन्ना मिले सिंग 63.58 नाबा फरकबदगी डिस्चार्ज तौखरे हक्सेल मंत्रालयना हाई हौजिक फावदा पुन्ना नाबा फकिबा मसिंग 53,63,434 सूरे हौखिबा पुंग 12 दा लेबाक असिदा नौना मिले सिंग 35,435 पॉजिटिव ओइरखि हौजिक फावदा लैबा अपुनबा पॉजिटिव मसिंग 1,94,55,459 सूरे एक्टिव केस ना 1,08,19 सुमना 19 लेरी हौखिबा पुंग 12 दा मिले सिंग अमचामा 62 सिखिबदगी लैना असिना सिखिबा मसिंग 65,000 सुमना 62 सूरे सिबगी चांग चादा 1.9 दा लेरी एक भारत श्रेष्ठ भारत ना तोंगान तोंगान बा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगी मरकता कल्चरल एक्सचेंज की पुंगबा साधुना भारत की मखल मखा यामलबा कांगलुप मरकता अमतो ओबेगी सक्तम सागतली थौरांग असिगी मखादा सिक्किम गा लेबाकी कोनुंग दिल्ली गा पुंगबा सारी सिक्किम दा कोविड-19 के अहानबा लॉकडाउन होदिंगै ममांगदा एक भारत श्रेष्ठ भारत हाइबा वखललोंदा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप अमा पाकथोखी अमसुंग दिल्ली की नहा ओरिबा मियोय कयाना राज्य अदुदा लाक्तुना कल्चर की मरमदा अमगा वारी सानखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना मणिपुर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2020 इम्फाल के पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हुजिक पांगथोकली अवांग नोंपोक राज्य सिंगदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा हेंगलकपा लेप्त्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईरी अनौब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत को मतिंग लेब नॉलेज सोसाइटी ओहनब पांदम थमली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की फिबम थेंगनबदा लमजिंगदबा हिरम मंगा भारत चाइना यानरे पाउ लुइजरे।